ifamily yakho. Ungathi xa une gift uthwalisa ifamily nzima. So ekuprofetheni kwami ndiye ndafikelwa into ukuthi no awuthi ke ndistophe and ipower nami ndiyiva ukuthi phezulu. Abantu aba around him nabenibona ukuthi hayi ipower kaSimba manje iphezulu ayindaba okudlana. So ndafikelwa into ukuthi no kumele ukuthi ndistop ukuprofeta. So xa ndistop ukuprofeta uzokwenzani Simba? Mawustop ukuprofeta, ustop ukusiza abantu. Kumele ngicreate lento okuthiwa into engasho ukuthi ndifuna ukuyishiyela ifamily. So kwamele ukuthi ngicreate into enjalo. So that's why ninibona dingekho mninzi ku social media ngesiprofeto. Ipower vele phezulu, but I have a family endiyithandayo. I have a family kumele ukuthi ndiyishele something. So ndisebusy ngento ezifana nezo bafowethu emntwini onganiboniyo lana. Abathi hayi uSimba abasenazo isiprofeto Simba. Cha bafowethu disacreate ifamily yami lento nibelievayo ukuthi noba seningasekho emhlabeni bazosheka beyisebenzisa because ngeke bafowethu phela sithi sishiya isigodlo bosebenzisa isigodlo. Isigodlo into yami ndinguSimba nabo kumele ukuthi nibashele something. So into enisebenzela kuyo into nje yenzakalayo. Hayi ukuthi iziprofeto azikho. So ndibiye neziprofeto ezinzima kwabanyaka 2022, 2023, 2024, 2025. Ndabiya neziprofeto ezinzima ezifana nezomkhwanazi, ezifana nezothabo Bester, zininzi. So ake singene nje pha kuBaba uMkhwanazi. UBaba uMkhwanazi nizokhumbula before ezoduma. Before ezoduma ndiye ndasho ukuthi ngoba udume kakhulu ngento mafia, construction mafia. So ndabe sensisho ndathi cha uBaba uMkhwanazi mina ndinguSimba ndimbiza ngoJohn Wick. So uzobulala ntoni? Uzobabulala abantu beconstruction mafia. Ndachaza ke isiprofeto ebantwini abasibonileyo. Isiprofeto futhi sasho futhi senzeka. Isiprofeto. So njengamanje ukuya phambili because ndiyanthanda ke mina ukuthi into ndiyibheke ukuthi ekugcineni uyophetha kanjani. Ndiye ndikuthanda ukuyijonga. Uyabona? So siyabona zonke into ezenzakalayo. Siyabona zonke but into endiyishoyo ukuthi at the end EFF izowina, but I won't go to details. Ngicimele ayinile. Bashi ayini beyilayitile lana. Yo. So njengamanje ke bafowethu angeke ndingene in details njengamanje ngendaba yeEFF, but hey iyasebenza bafowethu, iyasebenza kakhulu into engayisho. Nothi ukuthi nibheke iCommission, mina ndingumuntu okhuluma isiphetho ukuthi isiphetho kuzokwenzakalani. Xa ngabe ungakholwa ndiyakwazi ukukulandisa ndikulandisa ukuthi ke sozobona kanje ubone kanje, but ndiye ndikhuluma isiphetho and isiphetho senzeka njengoba sinjalo. So
ekugcineni umalema uzophatha siyathanda asithandi umalema uzophatha into eyondiyibonisiweyo yabo into nje endiyibonisiweyo uzoyiphatha iSouth Africa umalema so it's either siyathanda sithande uyabo so ukugqitha sike singene ngapha yadabukisa lento bafethu yazi mesithethe izinto lana nifuna nibonisa something because ezinye izinto ziyavela kwesinye isikhathi I think le picture le famous le ayona imbinyana but into enzakalayo ningablame mina bafowethu ithi hayi ke niyambona kuSimba sezenza ngcono ningablame mina into eyenzakalayo le so khona la ndifuna ukuya khona khona ipoint endifuna ukuya kuyo kunesithombe endisibhekayo ngathi singcono ukuthi ngaba mhlambe ndi screenshotile oh hayi uyafana so ndicela ukuthi abantu ninimamele bafowethu ulapha ngesizathu ngicela nje kuphela ninthephele iscreen nizokhumbula kahle xa ngisithi iSouth Africa yonke akekho umuntu ongagqiba icase kaThabo Bester umhlaba wonke mna icase kaThabo Bester ndingayigqiba angeke nje kuze kuphele ngisho no 30 days meningayiqala nizoyikhumbula kahle onto xa ndisho bafowethu ukuthi mina ndithi icase kaThabo Bester angeke kuphele ngisho no 30 days because I know into yenzeka kuThabo Bester so lo ngumama kaThabo Bester ndifuna nje ukuriwind abantu nje kancane andikhathala ukuthi nivis prophet ophi mina into masendiyithethile eyonto usuka injalo first and isuka izokwenzeka njengoba injalo ayina chance into masendiyikhiphile ngwami umlomo so lo ngumama kaThabo Bester lona nguThabo Bester so uThabo Bester unama case anawo esiyaziyo nje South Africa even nakwamanye amazwe ngawo ukuthi Netflix mongamazi lo muntu lona ikhiphe idocumentary nga this person nefamily yakhe so esibesisho ko-America ukuthi mayiqhubeke idocumentary bengama episode yabona mayiqhubeke ibe ngama episode so kunento engike ndayithetha ndathi uThabo Bester in 30 days ndingamkhipha ukuthi abantu batho Simba banithuke bathi nithwele ndiyathakatha bathi hayi uSimba kuyonyanga uSimba ngeke asincede anihlangananga nondwe whatever oyivileyo ngoSimba abantu mne nibancedayo ndibasiza ngokweqiniso abantu bayazi yabo noba ungathi ndiyazi advertiser or routine lo uThabo Bester ndakhipha isiprofetho ndikhiphe iziprofetho I'm not sure bazile ko 2 3 zininzi kodwa ngoThabo Bester asikho yi1 ndathi uThabo Bester ndenza ulive for 4 days ulive owawudonsa wawungekho less than 4 hours 4 days not less than 4 hours ulive ngoThabo Bester cha iaccount yami bayibhena ke abanomona ndichaza bafowethu for 4 days not less than 4 hours ndichaza ngoThabo Bester ukuthi uThabo Bester ayikho inyanga nomthandazi nomprofeti ongamkhipha emhlabeni ngaphandle kwami ndisho even noNandipha akekho umuntu ongamkhipha ngaphandle kwami ngephawe nayo nikhumbule ukuthi
uJesus ebene power le kaNkuluNkulu. Baninzi abantu abaphume benamatyala serious bekhishwa nguJesus ejele, bekhishwa nguNkulunkulu, benamatyala nabo. So labe sendichaza because benifuna ukuthi nive kahle xa nisenza live for 4 days 4 hours, ukuthi nive kahle ukuthi uThabo Bester singasho sithi wathatha lento washo waphila. You won't reach this level ngama degree, you won't reach this level yoburishi nokuba powerful ngama degree ngokuhlakanipha. Ungasiqhathi mntana sekhaya. No matter ungazama njani empilweni ngeke urishe le level. Disho nama politician bayithatha lento obabona bedla ama 100 million 50 million wena waye ungathola ithenda ukho connected. Asiqhubekeni dingabe kanti dithwalisa abantu. So uThabo Bester ndachaza ngaye, ndasho ukuthi ujikelwe izinto zakhe kune sacrifice ekwakumele ukuthi uyenzile. Mase ndichaza kahle umthetho kaThabo Bester, abanye baye bathi ingqinamba ngelanguage zabo. Umthetho uThabo Bester unikezwayo, wabulala uyolokubulala. That into ayinikezwe uThabo Bester. Ngoba umuntu uyakhona ukuthi akunikeze lento but angakhona ukuyithatha lento. So yabona mawubhekisisa le picture le, you will see into enithetha ngayo. Kunento bayibiza nge-money rituals. Lo mama lona kade vela ko TV from uqala ukubanja uThabo Bester. Kudala lo mama evela kuma TV lo. And we know is suffering yalo mama kakhulu thina lapha eGoli noma eSouth Africa. We know is suffering ka mama kaThabo Bester. Thabo Bester wamba imoto zama million. Thabo Bester is a multi-millionaire. Respectwa even though isejele namanje. So ngeyiphi into engasiza uThabo Bester ke solution? Isolution yokuthi engasiza uThabo Bester njengamanje kwisituation akuyo. Ukuthi isikhathi esiningi singasho umuntu uyathanda kathandi kumele ahlangane noSimba. Bezokhona ukuthi abanye bakhululeke icase yakhe yehle ngoba before bendiyicima. So this time ukuyicima izoba iprocess. Yabo? Izoba iprocess ngoba into zakhe ziloko zibhede and izoqhubeka zibhede because akasenzi into bekumele ukuthi ayenze. So okuthiwa lokhu ndanithetha ngako ivideo yakhona ngicela nize niyijonga nikhoshoba ngo-2023 or in 2022 ndikhuluma ngokuthwala kaThabo Bester. Iproof nayi ngumamakhe. Abantu abathi bazi umama kaThabo Bester ubheka ama video wakhe. Lo mama lo yamthanda uThabo Bester, azasho ukuthi andazi ukuthi nimenzeni but bheka ama video. You will see ukuthwala ukuthi into enjani. So ngabanye babantu eniprofethe ngababa uThabo Bester. So kuyasiza ke bafowethu ukuthi la ukhona
na uvula indlebe nje umamele uyazi ukuthi la ku social media kufana nje nokuphila emhlabeni. Uyodibana nabantu abaxokayo, uyodibana nabantu abanyanisile. This emntwini onamehlo nenengqondo uzobona ukuthi le iproof yokuthwala, iproof ye money rituals le. So ningafuni ukuthi ndiye in details. So la kuyiproof. So kuyinto enjalo nje guys, ithi ndenze kanje futhi ziningi iziprofeti endizithethile nje bafowethu, zothi ndithi nje ndikhe ngaphezulu phana napha and screenshot anga la endo ezijulile guys, zijulile ndweza ayikancane, yabo zijulile nje. So njengoba bensisho ke bafowethu senzovala live ukuthi no abantu abaninzi bangamangali ngoSimba ukuthi uSimba uphi, uSimba ukhona ezuba ndikhona bafowethu ndise busy because kubalekile bafowethu ukuthi yes umphilele uNkulunkulu, uliphilela idlozi, uziphilela ingelosi zakho, but uphinde ucinge ukuthi nawe unefamily, uphinde ucinge nawe kumele zibe khona indlela ozoziphilisa ngazo. Uyabona, zibe khona indlela ozoziphilisa ngazo. Ungabheki indawo eyi1 ukuthi hayi ndizothini ndizokwenza ubunyanga, so ndizokwenza ubuprofeti, ndiprofeta abantu ukuze ngicebe. Sesiphila kwigeneration entsha ngoku la khona imali ibaluleke khona nokuthi nje kube na something ozoyenzela abantu abathandayo. Yabo, sesiphila nje kwisikhathi esinjalo. So sisikhathi esiphila kuso bafowethu. So abantu abakholwa kum guys, nibe strong bafowethu, into engayisho ukuthi nje nibe strong, siqhubekeni as long siyaqhubeka siyadibana emthandazweni. Siyazi abantu ba busy, Friday ngumthandazo ngo6, Sunday ngumthandazo ngo6. Siloko sithandaza sikholeleni uNkulunkulu, but uNkulunkulu usekhona, uNkulunkulu usakhuluma. Like uNkulunkulu mekhuluma njenge create, ukhuluma into zenzeke. Nizokhumbula kwisikhathi sika brother Enigma zininzi izinto man, zininzi qha ngizothasha phanapha. Ngesikhathi ubrother Enigma bezomvulela icase, ndiyenda prophet at that time, ndasho ukuthi uNkulunkulu umkwatela ubrother Enigma kana Jesu. Ubrother Enigma wabonakala phi kwizangoma zodumo, the whole brother Enigma. Lithi iBhayibhile uJesu wathi xa ifika etempileni bethengisa, wafike wabashaya. Ubrother Enigma wabonakala phi kwizangoma zodumo. So akukho bafethu endikukhulumayo nondoze ndikukhulume kuthiwa okwakwenzakalanga. Kunga misplaceka, ndingathini, kungaba ilocation kwesinye isikhathi. Ilocation kwesinye isikhathi kungaba yiyo, but akukho endoze ndikukhulume kuthiwa kuzokwenzeka. Uyabona? So sambona ubrother Enigma kwizangoma zodumo, prophethe kaninzi ngoChris, prophetile bafowethu, and is prophetos saqhubeka kuphela. uSimba kwamanje ndisebhizi ngalento iyadlula ingekho kudala, because nami kumele nibe safe bafowethu elifeini. Yabo, kumele ukuthi nami ndibe safe
you have to ukuthi create business bafowethu. Mawufuna nje ukuba rich ungabe uziqhatha, you have to ukuthi create business. Ungamani uziqhatha nje ukuthi hayi kunemali ezokwehla ezulwini. Kumele ukuthi uNkulunkulu into sukuyicela yenzeke. Kumele ukuthi xa uthi ufuna uba yi-first millionaire kokwenu ube yi-first millionaire. Kumele ukuthi mawucela uNkulunkulu ukuthi ndifuna uba yi-millionaire ube yi-millionaire. Mawucela uNkulunkulu ukuthi ndifuna ukuba nemoto ube nemoto. Mawucela kuNkulunkulu ukuthi ndifuna ukuba nestairs ube nestairs. Ngamandla endawafaka kwibhangela. Ibhangela lisebenza ngamandla. Yabona abantu belithatha kancane. Ndike ndiva abantu ko YouTube, hayi mina ndathatha lento andilali. Awukuthatha ibhangela. Awuke nje uthatha ibhangela ubheke kuba wena ngeke ulale. Awuke nje uthatha ibhangela ukholelwe kuNkulunkulu. Ubheke ukuthi into zakho ngezenzeke. Intoni umsebenzi omthandazo? Uma uthandaza izinto zingenzeki. Awuke nje ukholelwe kuNkulunkulu. Yabo? Kufana nje nesikhathi uIsrael wayijikeleza intaba. Ngesikhathi uIsrael wayijikeleza intaba for iminyaka. Bejikeleza intaba eyi1 kanti la baya khona kukhona la kuseduzana. Babekholelwa kuNkulunkulu. Nebhangela lisebenzisa ngokukholelwa ngoba kwibhangela kuwes osukucela you fight ukuthi eyondo eyo isuka ngeyakho moyicelile ngeyakho kumele ukuthi usebenze nzima ukuya kuyo. Uyayicela ngeyakho kumele ukuthi usebenze nzima because akuna case ezokuvala. Akunamthakathi ozokuvala. Akunasitha esizokuvala. Athi uIsaiah ngu-Isaiah bani konje? Isaiah 59. Abese sithi uthini uIsaiah 59 athi zizono zenu ezisithe ndona ubuso bukaNkulunkulu kuni. Kanjani? Into moyicelile ungumuntu webhangela oyonto kumele ukuthi uyithole. Mhlambi lingakubonisa ibhangela ukuthi abantu ophila nabo abakufiseli into ezinhle. Lingakubonisa ibhangela ukuthi abantu abophila nabo abakufiseli into ezinhle. Obese usenzani? Obese ignore. Because yonke into iqala emaphupheni. Yonke into iqala emaphupheni. Ingakho umuntu osuccessful, umuntu oyibillionaire athi yonke into start as a dream. Igcine ba intoni? Igcine ba igoal. Iqala idream ulokuphupha ukuthi okay ndifuna uba ngubest ko TikTok, ndifuna uba ngubest ko kwiziprofeto, ndifuna uba ngubest eclassini. Uqala uyiphupha into. So thina siyilanda njani spiritually? Iqala mawulele emaphupheni. Ibhangela liyakubonisa ukuthi ibhangela pha usebenza khona abantu abakuvalayo. Umprofeti yakutshela ukuthi umprofeti kunezinto ezenzeka kuwe. Kunabantu abalwa nempilo yakho abakanje nakanje abadescribe umprofeti awufuni kumamela. So mawungumuntu webhangela qina la ukhona. Xa ungumuntu nje webhangela iba strong, ungadlali. Kunabantu abathi ipromotion
ayifiki kimi. Mina Simba kudala ndahlalisa kwesihlalweni kusemsebenzini abanipromote. I-promotion uNkulunkulu already ukunikezile ngoba ungumuntu webhangela. Sawubona abantu bonke, sawubona khehla lami siyabonga. uNkulunkulu already ukunikezile i-promotion. Usehlalweni. Isayira mhlawumbe ngaba ngugeneral la ukhona, isayira ungaba ngumanager la ukhona, ukunikezile i-promotion. But kungenze ukuthi kwayicompany iyakufuna ukuthatha umuntu icingo kubi ngawe. But uNkulunkulu athi nengelosi zakho bangavumi. Qinisha kwibhangela abafowethu la ukhona. Thina sakholelwa kwibhangela salithatha. Alingonkulunkulu ibhangela. Alingonkulunkulu but linamandla kaNkulunkulu nezingelosi zikaNkulunkulu. Linamandla kakhulu. Abantu ndiyabona bafethu abantu umuntu kunzima. Indoda ihlala nomfazi, ihlala nabantwana. Ayikho into elungayo, kuyaliwa, kuyaxatyanwa, kuyahlushekwa, akunakuya phambili. Sithathele ikhopha yami uyifake. Imnandi nje ngoba even abantu esebevelele bayayifaka ikhopha yami. Nabantu esebedumile ngoba bayayifaka kakhulu. Abanye baze basho ukuthi ungasifaka egroupini, asifuni uba segroupini. So sithathele ikhopha yami ezinisisho ukuthi ikhopha zininzi emhlabeni. Ayikho ikhopha enamandla. Hayi ukuthi nizenza ngcono, andikho even na kwi-competition noyi-1 umuntu lapho. Ayikho ikhopha enamandla njengeyami. Yabo, andiphili mina bafowethu ngepower imaginations. Ayikho, because I know i-sacrifice endiyenzileyo and I know amandla phaya and uNkulunkulu ukhuluma kuma izinto zenzeke. So because if bekuz imagination, how come nithethe ngo Enigma, nithethe ngo Besta, nithethe ngo Jacob, like nithethe nga everyone nithethe ngayo na everything nithethe ngayo izinto zenzeke. So bafowethu lisazobuya ngamandla. Dilinde nje kuphela ukuthi nigqithise lento. Abantu bami ngoDisemba still sisahlangana ngoDisemba bafowethu. Ndiyaxolisa nje ukuthi nibekele ixesha elikude elile. It's because of nami kukhona into endizibuildayo. Yabo, khona into endizibuildayo. So I know ukuthi abantu bami babhekene nama challenge kuningi. Yes, ikhopha bayifaka abantu. Omnye uthi mesebona ukuthi hayi inkinga yami ingathi iphelile ngoku. Abese ithatha ikhopha ilahle lapha. Disebenza ngoNkulunkulu mina. Ikhopha aqhubeka uyisebenzisa. Ungaqhathwa inyanga ezothi hayi lento sisithwalo hamba uyilahle emanzini. Hamba uyishisa, hamba uyothini. Ungaqhathwa ngomnye umuntu. Yabo, umuntu mengaba sethi mina ikhopha ndiyifuni uyibuyisela kimi. But akekho noyi-1 umuntu oseyibuyisele kimi. Akekho. But ningaqhathwa ngabantu bafowethu. Yabo. So izinto zinjalo. So yeah, ngicabanga ukuthi i-background ngike ndayibalisa kancane ukuthi mina ndiphuma phi bafowethu. Hey, kukude la niphuma khona ingakho nisilwa ukuthi ningabuyele emva. So nizonixolela guys, sebenza ngoNkulunkulu endikucelile uNkulunkulu, uNkulunkulu uyakwenza. So kumele nje kuphela nithatha izstep ukuthi nami ndifike la ndifuna ukuya khona.
So but very soon sophinde nibuye futhi ngeziprofetho ndikwazi ukunilungisela. Ingakho benithi manje ke ngichushisa ngento kaMalema because I know ukuthi esiprofetho sikaMalema abantu abaninzi abasikholwa. Abantu abaninzi bathatha ukuthi uSimba uva ngabanye abantu amaxoki kwathini animameli mina ngabantu. Andifuni ukuniqhatha bafowethu. Uma ndizoyimamela into yakho ndiyiconfirm aphi esigodlweni or ndiyiconfirm eNkulunkulu, that's it. Xa nisithi nifuna ukuva ngawe ukuthi nyani lento izokwenzeka lena kanjani. Yabo. So bafowethu ndiyabonga kakhulu. Ndibonga kakhulu abantu abasegroupini, abantu lento abantu abanilandelanyani, abakholwa uNkulunkulu wami, abakholelwa kwidlozi lami nengelosi zami. Ndiyabonga kakhulu bafowethu, nami ndiyakholelwa kuni. So masiqhubekeni uthandaza. Kuthi noba uyabona ukuthi ingathi kunzima, qhubeka uthandaza. Okucela uNkulunkulu uzokufikisa. Uzokufikisa. Yabo. So asiqhubekeni sithandazeni. uNkulunkulu khona, uNkulunkulu uyaphila. Abathi uNkulunkulu akekho indaba yabo. Abathi uNkulunkulu kwathini indaba yabo. Ebafowethu into mongenayo uke wathi omnye umuntu xa niloko nibukele no TikTok wathi imali ngeke ilento imali ngeke kwenzele happiness. You understand? Obvious imali kwenza ube happy ukuthi asinama millions and billions, but nathi siyabona ukuthi imali iyasebenza. Siyabona nje nama politician amakhulu. So uNkulunkulu khona, ingelosi zikhona, kholelwa kuNkulunkulu. Yabo, ngoba ilife yanamhlanje funa usondele kakhulu uNkulunkulu. Bafowethu izinto zininzi la ngaphandle. Ukuthi nje uzilalele kuzovakasha nje imimoya emdaka ungazi. 2 minutes emsebenzini abanifuni, emsebenzini idisi, siyaxabana apha endlini as-understandi, kanti uvakashelwe imimoya emdaka emzini wakho. Yabo. So abantu sebekholwa kakhulu kubuthakathi ngoku. Ubuthakathi abantu bayabuthanda. Eyonto ndiyibonile. Abantu bayabuthanda ubuthakathi bafowethu and bayakholelwa. Ayikho into abayikholwa ukudlula ubuthakathi. Khuluma ngabantu abamnyama, abantu bala eSouth Africa, and they believe those people. Abantu ababakholwa ukuthi xa ngaba bethakatha ba powerful. You are not powerful, guys. You are not powerful. You ukuthi anazi nix. Anazi nix. Yabona into nisazoyenzela abantu bami abakholwa kuma abasegroupini nabasezayo, ngoba abantu bayeza mina. Lababonisa at the age of 9 abeza ngokwenyani. Izinto enisazozenza nisazoniprovela ukuthi ubuthakathi abukho powerful the way nicabanga ngakhona. Because those people, they believe ukuthi ubuthakathi bu powerful. First, ubuthakathi besingeke si-expose the way si-expose ngakhona if bebu powerful the way. Ubuthakathi besingeke sibuvale the way sibuvala ngakhona. Ubuthakathi besingeke nathi ebuthakathini senze nje imikhuba nje. Senze nje imikhuba nje yokuthi umuntu umqondise nje empilweni. Yabo. So zizinto ezekusamela ukuthi nje ndike ndiziprove kakhulu. Anifuna niqhatha bafethu because nibonile abantu bakholelwa ebuthakathini, guys. Kholwa nje kuNkulunkulu uphuma entweni ezininzi. Kholelwa kuNkulunkulu uphuma entweni ezininzi. uNkulunkulu uyathethelela into zikaNkulunkulu. uNkulunkulu uneqiniso. uNkulunkulu into yonke anikwazi nokumdescribe.
noma ungathini nje uNkulunkulu into yonke noba ungathini. So mina ngikholwa kuNkulunkulu mina. Uyabona? So bese ngeke bafethu ubuthakathi even no Jesu you can see kwaseBhayibhelini ukuthi ubuthakathi bekuyi nothing ngoba even no Judas xa izombulala naye besazi ukuthi ayike ixesha lami lifikile ngo. Phela xa unamandla imost yabantu abanamandla kuyashiyana ke ngamandla. Yonke into usuke isazi isikhathi sakho kwesinye isikhathi uma unamandla ukuthi isikhathi sami sifikile. Umuntu onamandla kafi nje efa nje ubuthakathi uzomphoyizina uzomdubula uyinkabi khohlwa emntwini onamandla serious. So bafowethu ndiyabonga kakhulu. Ndiyabulela nje kakhulu khawuqhubeke la ukhona uthandaza. Mina ezami ingelosi nowami uNkulunkulu umthasha ngomthandaza. Qhubeka uthandaza. Noba uva ukuthi uNkulunkulu ingathaka kuva. Qhubeka uthandaza. Ufake ibhangelo lifakanga. Qhubeka uthandaza. Ngenye imini uNkulunkulu uzokuphendula nje nawe umangale. Alethe nje kwenzeke nje nawe into ongazange wayibona. uNkulunkulu sithanda sonke bafowethu. Sithanda sonke uNkulunkulu. And abantu yabathanda uNkulunkulu. Uyabona? So ndiyabonga kakhulu guys. Ngiqhubekeni nje nomthandazo. Sazohlangana nje kakuhle ebantwini abathi oSimba siyabonga kakhulu abantu bonke siyabonga kakhulu uthi amen kulo ndawo. Ebantwini abathi uSimba akekho ku social media bafowethu ngixayeke kakhulu guys ukubuild abafowethu izinto zokuthi nami umndeni wami because bayazi abantu ukuthi uSimba akana degree uSimba akunala asebenza khona. So ndibhizi kakhulu ukulungisela umndeni wami ukuthi xa ndizo attenda nina dini attende hayi ngokuqola hayi ongathi ndiyaniqola mina aniqola abantu bafowethu because amandla endihamba nawo ngamandla wenyani. Yabo? So ndifuna ukuthi xa ni-attend abantu ndibe ndiyazi ukuthi hayi nasekhaya sikhona sonke sisetafuleni. But very soon abantu bazobe bezibonela yonke into ukuthi okay kukanje nakanje nakanje futhi hayi okonje ndiyakuthetha futhi andisabi mntu. So yiyo into endi-attendayo. Ndayicela nje nasemazulwini eyo ndathi uNkulunkulu le ndicela ukuyenza na kanjani. Because I know ukuhlupheka bafowethu ukuthi kwenzani. Ukuhlupheka ugcina senisithi hayi ngenani faka 50 rand in prophet 2 minutes uSimba ugejile pha. Abantu bayandazi mina ukuthi izipropheto zami azandageja. Andifuni nje ube nisithi hayi faka no 10 rand ndiyeza endaweni ethile. Inkosi iyasukunyelwa bafethu impilo iyahanjelwa impilo. Impilo iyahanjelwa. Ufuna ukuthi mawuza kuSimba nyani ubuxakeke nyani. Hayi indaba okudlala ndidila ngezinto ezinjalo. Because ianswer yakho ikuNkulunkulu. Ianswer yakho ikwidlozi lami nengelosi zami. Ianswer yakho hayi ukuthi mawufika kum uSimba sengathi uzokuqola anifuni njalo. So ndiyakholelwa kakhulu nami into enizokupha anifune kuniqhatha bafethu nami gcine ndizibona. But anyway siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusisa nibe nobusuku obuhle. Thandazani u12 3 o'clock ngamaxesha okuthandaza 12 3 o'clock ngamaxesha ukuthi ukujule thandaza uzukhale mawufuna ukukhala. uNkulunkulu hayi ukuthi akakuboni. uNkulunkulu ufana nje nedlozi. Idlozi lakho lihamba nawe kuzo zonke izinto ezenzakalayo. Zonke. Because of kwelinye ixesha idlozi ulihluphe enough ukuthi lisonge izandla.
noNkulunkulu uma ungamameli uhamba nawe lonke ixesha ukujonga nje. uNkulunkulu uhamba nawe. Ingakho ethi uNkulunkulu ukhona esibhakabhakeni, ukhona ezulwini, ukhona emhlabeni, ukhona phansi komhlaba. uNkulunkulu u-everywhere. U-everywhere. Uyabona? So ingakho kufuneka wena uthini? Uzisondeze kuye. Kwangathi uthule, zisondeze kakhulu. Into zakho khona ngozihamba kahle, khona ngozibhedayo. Zisondeze uNkulunkulu, zisondeze. Uzombona. Ngenye imini yokubonisa indlela eright. Uyokunikeza indlela eright. Ukuthi bathi bayakholwa uNkulunkulu, abakholwa uNkulunkulu ngeyabeyo. Yayikhona kwakudala, ayiqali ngabo. Ofisha umuntu unikezwe isikhathi esincane ukuthi ungaze uprove emhlabeni. If uvalekile. Sinesikhathi esincane kakhulu, awuphili 150 years. Uyabona? So kancane bafowethu. uNkulunkulu anibusise. Siyabonga kakhulu.